te uška na zub. A? Miki, a? Samo malo... Idemo ovoga vakuma prvo zaprati. To se je dogodilo nam i nikomu više, valjda. Fotić dalje snima. I bok ekipa, evo nas u još jednoj epizodi. Vrlo vesela epizoda ovaj put, konačno. Vidjeli ste sve, evo. Ja sam se naježil upravo još uvijek. Par sati kasnije. Upalio. Da, hvala Bogu upalio je. To se stvarno rijetko kad događa. Da. Jer mi smo htjeli, evo iskreno, htjeli smo napraviti epizodu, imamo ga samo zavrlilo da čujete da verla, ne? Da, i to je to, da. I kaj je bilo, wow. A ja sam još rekao Fabiju, čuješ, tako izgleda, znaš da možda mora upaliti, da nema. Kurac rekao, ne? I normalno, mislim kao što ste vidjeli, upali. Da, samo kad se takve stvari realno ne događaju. Znači, jako puno ljudi si misli da kad gleda te videe, ne? Puno ljudi kad gleda te videe na YouTube-u, naravno gleda to sve skupa za Širafiš gore, ovaj dio, onaj dio, sve paše, nema nikakvih curenja, ničega, sve to automatski ide kronološki, ukrenu ključ i to je to. Htjeli bi vas senzibilizirati na te stvari da slučaj ovakav kakav mi tu imamo nije česti i da 99% slučajeva se tak neke ne desi. Imam puno iskustva oko toga, ne samo kod nas nego i u okolnim situacijama koje sam bio ja vezan. To ne funkcionira tako. Znači, neke stvari tipa fuel leak, ovo ono, nema za 5 minuta smo gotovi, to staviš gore, amen meša, ili imam sad tu fuel leak, evo primjerice, budem Febo objasnio kasnije kaj se desilo, ali uglavnom imali smo i mi svakakvih problema drugih, a to sve traje dane i dane. Dakle, molim vas, nemojte imati one spike, to pukneš gore, gotovo je, za 5 minuta idemo gore, vozimo se i tak dalje. Nije sve ovo kao izgleda na YouTube-u, da. Mi smo imali problem sa gorivom, znači... Jedan od problema za sad, prvi. Za sad, hvala Bogu, da. Znači imali smo problem gdje sam dobio ja sa svojim relom, sam dobio ovaj Swiffle, ali Swiffle je imao konekciju, sad vam pokazala zbliza, vidite ovaj konus tu. Na AN konektorima taj konus je u biti taj koji dihta, a moja konekcija je bila ravna. Ja sam to zašrafil, uopće nisam gledal iskreno. Sve je to pasalo dužinski, bla bla bla, dok nismo prvi put uključili pumpu i evo ti fontane. Da, znači tu je prvo puštalo. To je bilo prva lekaža, je bila tu. Da. I to je ono bez tlaka, bez ičeg odmah, znači baš je pišalo. Druga stvar nakon toga, znači ulaz u sam fuel rail, to je neki taj njihov Dash 8 i sa njim dobijete ovakvu gumicu. Znači, takva gumica se dobije koja ide na taj adapter. Umjesto te gumice smo onda stavili bakrene podloške i to sad drži. Treći problem je bio fuel regulator. Testirali smo ga na 8 bara. Znači drži CCA drži 8 bara sve skupa. Uglavnom mi upalimo pumpu, pumpa već ide, ali nema tlaka. Znači da smo fuel regulator krivo spojili, mi smo stavili ulaz na izlaz, a izlaz na ulaz. Jer taj fuel regulator može na 4 različita načina raditi, on ima isto sistem gdje fuel rail nema povrat, pa mu on regulira sam tlak, tako da, a nismo dobili nikakvu šemu s njim. Da. I ono. Bilo je ono, pogledaj try and error, ne? Da. Tako da ono, morali smo to mijenjati. Da, za sad hvala Bogu to je bilo to, ali velim, nije sve bajno, divno, krasno. To kad je motor upalio, s jedne strane je sreća kad je to tako super upalilo, s druge strane smo se stvarno dali truda da smo pazili na svaku sitnicu. I još uvijek ima gluposti, da. Isto kao sad, na primjer, evo, trebamo još filtro, još regulator stoji tu i čisto iz razloga prekratki šlauf. Kaj trebalo bi čekat. Sad stoji tu gdje je, bude se riješilo. Evo, hvala Bogu, znači, ljudi ovako, ovo moram naglasiti. Kad vas niko ne bude spasil, pa je da bu vas spasil. Da. Znači, Josip Novak, obrt za strojnu obradu i takve stvari u Prelogu radi čuda, evo. Da, to je to. Gospodin je legenda. Da, uglavnom, Febo, kaj nam je dalje činit, mi ćemo sad s moje strane, ići ćemo sa timing lightom provjeriti detaljan timing, još sad negdje jesmo tu, somewhere in the ballpark, kako se kaže, ali još sad kad motor radi, onda ćemo to provjeriti 100% da je, a druga stvar je, vjeran je, Febo je ugradil... Da, složili smo rashladni sistem, znači imamo killer od E36 M3, posudu od M20 B25, to je stari sistem koji je bil unutra, samo nije bil novi killer, sad je killer novi, kompletni aluminijski,
tako da sa pregrijavanjem ne bi smjelo biti problema. Spojili smo stavili gore klinasti remen i našpanali ga tako da sad imamo pumpu, da nakon kad provjerimo timing da ga možemo zračiti. Isto tako za timing to je jako bitno. Ljudi jako miješaju, Mate, to boš ti bolje znalo objasniti, timing i fazu. Timing je jedna stvar, a sama faza fizičkog motora je druga stvar. To je ono kad ljudi, joj, ECU mi ukida negdje drugdje, jao, nismo u fazi, bude se neke desilo. Faza je sam fizički kontakt, kako mi to znamo, znači neće doći do nikakvog fizičkog kontakta između klipa i ventila, a sam inicijalni kut paljenja od samog ECU-a i na taj napravljen offset je druga stvar. To je čista digitalna priča. Evo, tako nazovimo to za like. I isto tako, ako i provjeravate timing, to budemo sad pokazali, tu smo negdje. Da. Jedan zub jako puno znači. Jedan zub je 6 stupnjeva u ovoj varijanti. Pogotovo u performance buildovima gdje ga vrtite na visoke okrute, gdje imate problema sa nokom, to se razvuče poslije po mapi jako puno. Niš, idemo spojiti sad eksternu lulicu na koju možemo staviti timing light i idemo isprobati timing. Kemija. Evo, jedna bitna stvar u ovakvoj situaciji da se to i s drugim timing lightom raditi, ali ovo je jedna fina stvarka na kojoj se možete sami znači offset napraviti za timing u kojoj ćemo ga tamo lokat, pa on i dalje vama, znači nemate, pa vam pokazuje Mark u OT-u normalno, zato je bitno imati timing light sa podešavajućim kutom paljenja. Dakle ovako, mi ćemo sebi sad lokat timing tu na 10. Ne? Onda ćemo upaliti auto i onda ćemo probati podešavanjem trigger angla, ćemo probati ga dobiti točno kako je, da nam točno tuče svaki puta iskren na cilindru 1, točno na OT-u, tako da je sinkroniziran onda. Mi smo to naštelili sve skupa na varijantu tu da auto upali. Blicali smo malo, pogledali, tu je negdje bio, auto je upalio, to je bio cilj, a sad ćemo to finalno naštelati kako spada. Ajde, daj ga ti rokni, da vidimo kaj se bude desilo. Mi lampu kaže. Daj malo, daj plus malo i brnaj. To je to! To je to! Pojdi pogledaj. Vidiš ga? Vidiš se kuri. Ne vidi se. To je to. Dobar je čak. I eto, pogodili smo sad timing, naštelali ga kako sad spada. Sad je spot on. Spot on je, sad idemo dalje napraviti neki warm-up normalan, probati malo popeglati tu lambdu kroz warm-up neki taj, vidjeti malo koliko toliko tu mapu kako funkcionira. Samo idle, da. I vidjeti naravno likove. Da, likove i Afeba u tom vremenu će pratiti bilo kakva curenja, da li ima di šta i malo će davati gasa, toliko da auto ne radi kod prvog paljenja stalno na lero jer to želimo. Daj ovim ljudima objasni zakaj je to bitno, zato jer ovo je novi build, znači nove karike, sve novo. Sve novo kako bi se to sve skupa bolje preleglo, kako ne bi prvi puta kad krenemo tu odmah dobio šok karike, da odmah od jačeg temperature da se odmah jakše rašire i tako dalje, a one su se lijepo zaribale i cilindar i sve skupa u leru lijepo koliko treba. To uopće nije loše ono da 3000 ga samo šetat gore ne u dole. blokadu i najbolje bi bilo na dajnu, najbolje bi ga bilo lagana nekakva kruzić nekakav sa konstantnom varijacijom loada, opterećenja, malo više, malo manje. Ne? Da. Dobro, ništa, idemo auto upaliti i idemo pratiti kaj se bude dešavalo. I evo ekipa
koliko je prošlo? 3-4 dana 3 dana. od onoga kaj smo zadnje delali. Ja sam uspjelo među vremenu oprati auto kaj je jako bitno za engine build. To je najbitnije. Uglavnom, jedna od stvari kaj smo čekali su ovi adapteri za ovu usisnu granu, koji kad uzmete original, to on tak izgleda i onda vam se desi ovo lepo, ne? Nije nas to zajebavalo, hvala Bogu, ali svakak sam naručil ove jer ovo je stara plastika i ne daj Bože da padne nutra i ajde bok, ne? Ali ovi bili su stvarno dobro napravljeni, dobro to izgleda. To bi se trebalo držati. To budemo sad stavili nutra. A u međuvremenu, Matija, kaj si ti radio? A u međuvremenu ja sam se pobrinuo za vent shroud Fabijev, da to izgleda kak spada, skrimpal sam to na Dutch konektor sve skupa wiring potegnul neki solidan krimp tu odrazil, tako da to izgleda k nečemu i da taj wiring na tome shroudu bude praktički da bude mobilno kad ga stavimo gore. Možemo ga odštekati, izvaditi van, a ne da svaki put moraš cvikat kable, spajati, otpajati i sve to naravno kad se stavi unutra, paše kak to treba pasati, ne? Evo, kad se to stavi unutra. Stari moj, kako to seksija izgleda. Klik! Po PS-u bi se reklo. Isto tak pobudu za taj ventilator koristit ćemo ECU da ga okida, znači stavili smo temperaturu nekih 90 i šta ja znam, 2 za sat, tako da još kad će krenuti temperatura gore od čega? Od šta ja znam, možda nekog povećanog pritiska gas pedale. A joj, da. Tako da stigne i u ventovi ohladiti taj šok. Da. Ništa, idemo stavljati ove, kako se zove, uloške nutra i onda idemo injektore. Na injektorima smo imali još jedan problem, a o tome kasnije kad stavimo uloške. I dakle da, kao što smo rekli idemo s njima nutra, ali pip, kurac bi rekao čovjek. Evo, koja je razlika u debljini? Znači ovo su očito za TFSI, za 2.0, ako neko treba, evo, nek dojde platit ću vape kada mu velim. Znači opet idemo sa starim plastičnim unutra, tako da bi mogli zapaliti auto. Kaj mi se uopće ne sviđa. Zapaliti ili upaliti? Još malo pa i zapaliti, kako mi se čini, ali za sad samo upaliti. Niš, budemo probali negdje jer ne dobavljuju se, to je problem. A ja bih htjela rađe aluminijske nekovo, ali sad jebi ga, nema druge. Montaža. To ti se pred nama u Zagorju veli Martin Zagreba. Dobro je Febo, ništa, 0,1 Nm. Morate ga steći točno prije onoga krca, jer kad je krc je kasno. Tako je. Da ga namašćamo. Jer koji maže, taj vozi, ne? Tako je. I u međuvremenu, kad smo još našli, imali smo problem kad smo zapalili auto. Upalili, pardon. Auto je radio na 2200 okreta, tak nešto. A gas klapna skroz zatvorena. I nismo mogli naći nigdje di on vuče zrak, međutim ova usisna grana, osim ovih standardnih 5 vakuum izlaza, ima još dodatno 2 koje ja naravno nisam vidjeli, koja su ostala otvorena. Tako da to je isto bio jedan od problema na koji smo naišli, ali to smo hvala Bogu našli i imamo čepove za to, tako da to možemo začepiti. E sad, onaj koji sam vam pokazao strgan, moramo ga zamijeniti sa nečim. I tu imamo jednu backup granu koja je donor za takve stvari, pa malo su hardcore. Ovo je velim triki, ali nema nam sad drugi. Jao. Isuse Bože. Ništa, idemo probati drugi. Koliko nam fali Febo? Jedan? Znači moramo uspjeti jednoga sveći van. Ide. Stari moj, kako teško ide. Taman prije krc. Ali to je neki silikon bil unutra, ali neki.
Opa, evo ga, o tome sam pričao. Evo vidite kaj se desi, on je pukao skroz. Dakle, krc. Dakle, kućita. Idemo, pokušaj broj. 2. 2. Stari moj. Na pod. Idemo u škrip. In the škrip. Ovo je za svaki slučaj. Išlo je krc. I taj je rekao doviđenja. Dobro se ni auto pogodio, bate broj. Pokušaj, broj 654. Jednu stvar staviš od Audija na auto i to ne valja, pa nemoj me je. Tako sam si ja mislio da bude točno problem s jednom stvari. Koja je od Audija? Zakaj bi bilo jednostavno, ako mora biti komplicirano? Stari moj. I ja, nakon kad smo zgrijali, ide Febo malo, a? Još nije vane. Sad je van. Sad je vane. Da vidimo. Ajde. Stanje? 3 od 20. Dobro. Malte ne je tak čuden drulja na mene. Pa moram kad se razrađuje motor. Aha, dobro. Da ga malo podmažem. Dobro. Dosta. Klik. To je to. Torque spec. Eto. Još jedan problem koji smo imali. To ću vam sad pokazati kad se vratim, moram ići po gumicu. Uvijek se injektori stavljaju u rail i sa railom u usisnu. Budući da ja imam još jedan adapter koji ide tu za produženje, ja sam stavio sve prvo u usisnu i onda sam stiskao rail gore. I kad se desilo, normalno da se cvikala gumica i da je slinila. I naravno to nije nekakva standardna gumica, nego je žnj dimenzija i nema je nigdje. Sad da budemo vidjeli da li smo kaj riješili, vraćam se za 5 minuta. Uspjeli smo nabaviti gumice, hvala Bogu. Naravno da to nisu originalne gumice, nisu serijske, nego su nekakve mutave. I kao što vidite, to mi je sad Matija pokazao, nisam ja ni znao, ali kad si konj, onda nisi jedan konj, nego 3 pod konj. Jer sam ja 3 komada uništio, ali dobro, ovo je samo površinski, ovo ja ne bi ni mijao. Ta dihta 100%. Ne znam. Ova ne dihta jer ima manjka. Tako. To je sad to. I sad po mogućnosti stavimo opet staro gore. Stari moj. Pa kod tvoje rela, kaj? Moramo ga deti sa strane, baš uspjevate. Kako to snagi unutra? Eto, gumice smo zamenili, stavili smo injektore unutra, to nismo snimali jer smo trebali 2 za to. Kako se zove? I jako teško idu. Sad se nadamo da nismo niti jedan opet oštetili. Ali to bomo vidjeli tek kad pustimo gorivo.
I to je normalno da vi morate injektore tako kretati unutra. Da, pušticu moraš dati još između. Da, tako. I sada puškice i šrafi. I evo ekipa, kao što ste vidjeli od početka kronološki gledano, išli smo rješavati jednu po jednu stvar koja nas je mučila, znači sama curenja goriva, te gumice koje smo imali problema od puškica, to je jako puno stvari kako smo rekli koje se dosta dugo čekaju i dosta dugo traju. Znači, hardverski i mehanički je sad auto realno spreman. Da. A kad se tiče softvera, iz te digitalne strane, vidjeli ste u videu, inicijalni kut smo složili, to je dobro, provjereno, sve je sa stroboskopom riješeno. Sam idle smo riješili, tako da auto idla super, fenomenalno pali. I da napomenem, drži temperaturu dobro. Drži temperaturu dobro, da, ali idla super i sve ok. Svi ventilatori rade, pobude rade, sve rade, znači warm-up smo zmapirali tu koliko smo mogli. Lambda dobro pokazuje, sve ok, auto idla na praktički Lambda 1, kod curica, tako da... Zvuči ko jako dobra baza. Da, i sad slijedi, idemo na Dyno gore. Da, trebalo bi napraviti taj inicijalni tune za razrađivanje motora, da se napravi nekih 500 možda do 1000 km, da se motor, da se sve prilegne kako spada prije nego se ide raditi turbo grana i prije nego se stavi turbo gore. Prije nego će doživjeti šok. Prije nego će postati muško. Da. Uglavnom ništa, vidimo se u sljedećoj epizodi na Dyno, je tako? Da, to je to, vidimo se. Ajmo. Ajde, bok.